I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli nalamhla ekseni kungumsombuluko dingemashumi lamabili nesiphohlongo ngikwamukela ke ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu. Lomuhla ke sifunza incwadi yethu iRhapsody yamaqiniso lebhalwa ngumfundisi Chris Oyakhilome DSc DD. Umfundisi uthi indlela yebunkulunkulu yempumelelo lenhle. Indlela yebunkulunkulu yempumelelo lenhle. Livesi lethu lalomhla ke litholakala lapha encwadini yokuqala yaThimothi sahluko 4 evesini le-15 lifundzeka kanje. Cabangisisa ngaletinto utinikele kuto ngalokuphelele kuze inzuzo yakho ibonakale kubantfu bonke. Empilweni kukhona impumelelo bese kuba khona nempumelelo lenhle. Impumelelo lenhle yintsandvo yaNkulunkulu ngawe futhi inalokudzingekile lokumcoka kuzindla ngelivi. uNkulunkulu wathi kuJoshua sahluko sekuqala evesini lesiphohlongo, lencwadzi yemitsetfo ingesuki emlonyeni wakho, kodwa wena uyawuzindla ngayo imini nebusuku, kuze ukhone kukwenta konke lokubhalwe kuyo, ngobe kanjalo uyawuphumelelisa indlela yakho, futhi ube nempumelelo lenhle. Umfundisi ke uthi umlayeto usebaleni, gcina livi emlonyeni wakho, uzindle ngalo sonke isikhathi kuze ulende. Lokhu ngulokudzingekile kwebunkulunkulu empumelelweni lenhle kanye nasekuchumeni. Naka kutsi lo mbhalo awusho ukuthi uNkulunkulu utawenta indlela yakho iphumelele. Uthi wena uyawenta indlela yakho iphumelele ngenxa yekwenta livi, wente loko kuzindla ngako imini nebusuku. Lihumusho le-Amplified Classic likubeka ngalendlela. Lencwadzi yemitsetfo ingesuki emlonyeni wakho, kepha uyawuzindla ngawo imini nebusuku, kuze utewugcina futhi wente njengobe kubhaliwe kuyo. Ngobe kanjalo uyokwenta indlela yakho ichume futhi uyawubese usebenta ngekuhlakanipha futhi ube nempumelelo lenhle. Livi laNkulunkulu emlonyeni nasenhlitweni yakho lihambisana nesento lesingagucuki, likhicita kuhlakanipha, kuchuma kanye nempumelelo lenhle. Umfundisi ke uthi ngesikhathi ngitfola loku ngisemusha, kwangilungisela konke. Ngavele ngati kutsi ngimiselwe impumelelo ngobe ngatfola lesimiso lesiyikhicitako. Ngaze ngamemetela kulabo lebengifundza nabo kutsi ngitawuphumelela kakhulu. Kungani? Bengiyibona evini. uNkulunkulu bekasavele angikhombisile kutsi ngenteni, futhi bengitawutsatsa sinyatselo ngako. Ngesikhatsi ngisemncane kangako, ngabamba tifundvo tempumelelo yekuphila, ngifundzisa letimiso kulabanye. Bengilibonile leliciniso evini laNkulunkulu futhi bengati kutsi liyasebenta. Ngisho nanyalo, lesimiso sihlala sinjalo, kuzindla ngelivi, kulenda, bese impumelelo lenhle, hhayi nje impumelelo, kutawuba ngumphumela longavimbeki. Haleluya. Ake sithandaze. Wena utawusho emva kwami. Sithi, Babe lotsandzekako, ngiyabonga ngekukhanya kwelivi lakho, lokukhanyisa indlela yami, futhi kungifundzise timiso tekuphila lokuphumelelako. Ngenta indlela yami iphumelele, futhi ngisebente ngekuhlakanipha. Kuto tonkhe tindzaba tami,
ngoba ilizwi lakho lisenhlitiyweni yami nasemlonyeni wami ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga ngekuqinisekisa kuphumelela lokuhle kuko konke lengikwendako egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo sethu lomhla-ke sithatha incwadi yedihlabelelo sehluko sekuqala livesi lesibili kanye nelesithathu, bese sifundza incwadi yetaga sahluko sesine livesi le-22 kuya evesini le-22, bese sifundza incwadi yaJakobe sehluko sekuqala livesi le-22 kuya evesini le-25. Sibe sesiba-ke nelihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye. Lomuhla kungumsombuluko nje sithatha incwadi yaLuka sahluko se-22 livesi le-66 kuya-ke esahlukweni se-23. Sifundze khona-ke livesi lekuqala kuya evesini le-25, bese sesifundza-ke incwadi yesibili yaSamuweli, sifundza khona sahluko sekuqala siye esehlukweni sesithathu. Bese sesiba nelihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili. Lamuhla-ke sikuMakho sahluko sesithupha evesini lekuqala kuya evesini le-13, bese sesifundza incwadi yaNumeri sahluko sekuqala. Haleluya. Umuntu akathathe lithuba-ke mlaleli abone ukuthi wena uthethe isikhathi sakho walalela livwi laNkulunkulu nalamuhla kungumsombuluko. Inkosi ikubusise ube nelusuku loluhle. Amen.